Isto najdem za nove algoritme, če se kaj spremeni, tak preko TikToka najdem. Pa Instagrama. Oh my god, torej je res, ker sem slišal, da mali otroci ne uporabljajo več Google, uporabljajo TikTok. Jaz tudi večino. Se še uporabljam Google, recimo, zakaj specifično, how to make that, ampak se lahko TikTok uporablja za take stvari. Ja, ker delajo short clips, ali pa vse short videos delajo tak par sekundah. Tudi jaz sem enkrat naredila nekaj časa nazaj, ko sem začenjala s PNG tubingom, sem naredila tak manjkominutni video how to make your own PNG tuber, tako te moje. Ta video je postal na Instagramu in na TikToku viral. Zdaj imam, mislim, na TikToku 150,000 viewjev, pa na Instagramu 112,000 viewjev. Postal je viral. Zato, ker sem tudi accidentally me naredila clickbait. Not on purpose, ker sem naredila how to make a PNG tuber like mine is in 1 minute. 1 minute! Mislila sem, se tehnično, če gledaš, je lahko 1 minute, če nadiš sam. Morala bi 3 minute dati, da koliko si cup nudli naredil. In mislila sem, tutorial je 1 minute, malo manj. Mislila sem, tutorial in 1 minute, learn how to do it in 1 minute. Ampak ker nisem se zavzela, sem rekla, oh, you can do it in 1 minute. In so vsi mislili in 1 minute in sem dosti krat dobila v komentarje joke. 1 minute, no. 3 hours. Zato je bilo najbolj heco, sem dobila komentar isto, ko sem kazala layerje mojega PNG tubera, ko sem razlagala canvas size, pa vse slike. Ashie, na to odgovoriš samo skill issue. Prikazala sem layerje, ko je 200 layerjev za moj PNG tubing. In so bili tak, excuse me, what? 200 layers? Get good. Get good, kid, yeah. Step 1, learn how to draw.